Ainya langsung tertawa, mangai nang langsung sopan. Kalau dilihat-lihat tangannya berpacar, saku sudah belekian. Lamun dilihat-lihat masih pangbujangan, karena di pacar sakader hiasan. Oh, kalau nang lawan kakak nang masih bujangan. Sedikit kai info hari ini lawan biar. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban kepada ibu bapak di sini berataan. Nang pada hari ini kita bertemuan, jadi awal pemula kami mengucap salam. Di mana pian bagana jawab berataan, baik nang abang pian nang baku piah jangan, atau kakak nang karudung hirang bacader muhabian. Jadi kami pemula ada mengucap salam, gasan nang ading-ading di muka palaminan. Kaina salam kami berataan dijawab fakat, ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Jadi nih bang kami nama ulangi akan, jadi kami boleh kepulang ke pamulaan. Assalamualaikum jawab sabarataan. Waalaikumsalam beri jawaban. Jadi nang ibu di sidin berdudukan, sidin kade delegi nang menjawab pakat. Iya. Jadi ibu ini nang ketiga ulun
mambuli salam. Jadi ulun berdiri supaya Bu Pian bertaan kaliatan. Jadi nang ketiga ulun mambuli salam. Kesan Bu Pian jawab saberetaan. Bila pian menjawab pahala mendapatkan. Assalamualaikum ulun mengucap salam. Waalaikumsalam sudah dijawab akan. Lalu nang tidak lupa ulun doakan. Nang mana tadi pian nang sudah menjawab salam. Mudahan berataan kita panjang umur selalu sehat badan. Mudahan berataan selalu dalam lindungan. Dunia akhirat kita diselamatkan. Diselamatkan. Jadi berlanjut kami bermadihina. Juanang tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Sidin lawan kita hari ini mempercayakan mengisi acara di resepsi pengantinan, yaitu pang kami cilai besalawatan. Selajur kami menggiring buhen panyairan. Jadi kami bawakan cilai bemadihinan. Jadi nang nimadihin salingan besalawat vokalis kauyuhan. Jadi terima kasih tadi kami ucapkan kepada tuan rumah yang sudah mengundang di dalam nih acara kita berpengantinan. Jadi kami tak lupa langsung doakan mudahan acara kita ini berpengantinan, yaitu acara mudahan dilancarkan. Acara hari ini diberikan keberkahan. Allah keberkahan. Lalu berlanjut kita bermadihinan. Kita langsung menyapa acil beretaan di ainang ni pertama. Kita pulang menyapa acil karudung hira. Sidin mangemira hari ini lawan tangan. Jadi nang lawan pian di sini beretaan madihin nang pemula kami bawa akan. Madihin nang pemula mungkin satu mat haja cilai kami tampilkan. Jadi nang lawan pian sedikit mengisahkan kami malai tadi cilai nang malam tadi bulik nang di play hari acara cilai lilang. Jadi pukul 3 hanyar kamar tapura kami cilai bulikan. Jadi nang pukul 4 di Martapura guringan. Jadi pangkas ini kira pukul 7 kami menuntipian. Jadi kami datang sekitar jam 9-an. Kami nang marasa ai kasini lambat datang. Saking tubang kami istilah tubang kata supaya kami lawan pian nang sama nyaman. Kami nang lambat datang langsung memulayakan. Jujur cilai kami nang ini sarumbungan belum lagi makanan. Bujur cilai kami ini belum makanan. Cilai mulai bisukan ngini betis ulun nang di sebelah kanan. Marasa gegelitir mungkin kada sing makanan. Jadi kami satu mat haja membawa akan. Kikira imbah ini kami nang istirahat minta izin nang makanan. Jadi lawan pian ada tuan rumah menyuruh minuman. Nang ini cilai benyo banyak menyediakan. Cuma nang benyuara kada wadai bakawan. Jadi peng kita pulang melanjutakan. Langsung aja terfokus lawan acil bedirian. Nang mulain tadi mengamira lawan tangan. Jadi gitu acilnya berdiri sidin di ID katitian. Lalu tak lupa sakadar menyapa pian. Acil nang baju ungu nang bakar rudung hirang. Kalau dilihat-lihat acilnya mangai aksian. Lihat tibang kaning beukir kapal panjangan. Lalu lawan pian ulun menyaranakan lamun nang kaning panjang kikira cilai laki
kada katukaran suatu pertama baik tarik akan harang tarik akan harang jadi pangulon pulang melanjutakan melihat kaning acil saling pang tabelen mana kaning pang sidin di kapal panjangan ada cilai ulun ini perumpamaan lihat di kaning pian kayak mengumpang parang lalu tak lupa kami mana rusakan lawan nang ibu bapak hari ini sabarataan jadi alhamdulillah bersyukur lawan Tuhan karena kita di sini pastinya dipertemukan berarti berataan kita masih diberi umur ninang panjang lalu nang tidak lupa ulun doa akan nang mana buhan pian kasih ninang saruan mudahan kaina bulik berataan salamatan nang mana saruan sampian ada gering mudahan disehatakan kaina bulik ke rumah hajat dikabulakan dikabulakan jadi belenjo tak kita bemadihina jadi cilai ulun disuruh ingat tadi berdiri saurangan napang di ujernya cilai betis nang kanan ujernya gemataran kalau nang lawan pian ulun memadahakan mungkin itu di ipik kalapakan lalu tak lupa kami mana rusakan masalah mangai lapar kawai lagi manahan jadi nang lawan bapak ibu sabarataan terfokus lawan ibu nang mengamira di hadapan nang sidin hari ini memakai baju hirang lawan juga bapak nang dilihat besar lawar potongan beluluyan lalu lawan pian nang mana mengamira kami info akan apabila mengamira Pak Aipian hati-hati bila mengamira harus beizin lawan kami bila mengamira kada beizin wan kami kikira kameranya hari ini kada jadi jadi bang ulun pulang melanjuti ampulo mengamira pian to kasini bila kada beizin ujar tadi rasidi kamera pian kada jadi cuman pang kamera cilai mau ay jadi asal 20 hari ini ganti rugi namun 20 pian pacang ganti rugi berarti itu pang amang sekali mengamira berarti harus memberi lalu lawan acil kada harapan tuh memberi liati sidin muha potongan takutan wan laki kalau lawan lagi jadi pang ulun pulang nang melanjuti sidin pang bedangkak imbah disambeti tahu ay ulun mangai bahwa ngitopian duit kada DBIC nang istilah kata lawan pian ulun padehi nang itu duit pian habis di tangan bini lalu tak lupa kangen harus zakat kepada ibu bapak hari ini sabarataan jadi nang tidak lupa tampolo kita banyak di sini tak kumpulan kita doa bid doa nang ngaran orangnya banyak insya Allah doa kita nang pastinya cepat dikabulkan 41 orang nang maaminakan apalagi hari ini orangnya saling banyakan kita gesan pangantin dahulu mendoakan bila ulun berdoa aminakan berataan jadi nih bang doa ulun memulai akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuh pangantin inya laki binian itu panjang umur beda dua sehat badan mudahan pangantin sehatnya tuh pangantin di jalan ketaatan sehatnya pangantin dikuatkan iman mudahan pangantin
pastinya para rezekian. Usaha pangantin diberi keberkahan. Mudahan nang laki ngini cupu lan tohot selalu dikuatakan. Hanya manang bini lakas betiana jadi lawan pangantin. Kita doakan mudahan malam ini buhen pian sama nyaman. Lalu bang pangantin mudahan rohoi rahayu beda dua tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Kita doakan mudahan pangantin selalu dalam lindungan. Apa tuh hajatnya mudahan dikabulkan. Dunia wan akhirat tak akan terpisahkan. Telah terpisahkan. Lalu berlanjut kita bermadihinan. Hinta di pangantin sudah didoakan. Kalau kita berdoa gesan saberetaan. Tampulo pang di sini kita bertemuan. Mudahan buhan kita umur dipanjangkan. Mudahan rezeki bertaan dilencarakan. Nang mana nang bujang lakas belekian. Nang mana juwe pian nang sudah bebini nang belum beenakan. Mudahan bini pian lakas betianan. Mudahan berkat kita di sini bertemuan. Kita sampai ke surga tak kumpulan saberetaan. Aja dimadihin ulun mana rusakan kepada ibu bapak di sini saberetaan. Nang ada di sini kita bertemuan. Jadi nang tidak lupa kita doa bid doa tampulu bedapatan. Jadi nang kami buai sangat kada mengira di sini bertemuan. Karena waktu kami awal betalipunan ujar di sungai Tabuk dikira nang di Banjar nang Cilai ada jalannya saling kenalan. Sekalinya bang tadi diambil bakal lotok mana ada bang kawan kada bisa nang bak unyong inya nang takutan. Jadi lawan pian kami bersyukur benar hari ini bertemuan. Lalu nang tidak lupa kami main puakan. Jadi 10:11 sudah menunjukkan mungkin bemadihin kaina seison dua kami melanjutkan. Nang pertama ngini sakadar menyapa pian karena jua kami jujur kalapahan. Jadi lawan pian kami mau ucapkan sebelum madihin lanjut ayo betapuk tangan. Alah tepuk tangan. Jadi pang kami sebelum nang betahan hendak pang menyapa ading pang saikung di muka palaminan. Sidin hari ini memakai karudung coklat bebek juhira. Inya langsung tatawa mangai nang langsung sopan. Kalau dilihat-lihat tangannya bepacar saku sudah belekian. Lamun dilihat-lihat masih pang bujangan karena di pacar sakader hiasan. Kalau nang lawan kakak nang masih bujangan sedikit kai info hari ini lawan biar nang ini buhan tarbang bujang saberetaan. Saberetaan. Jadi pengulun pulang melanjutkan bila kai pian kadede pacaran. Baik buhen hapsi pian ambil saikung ulun mama dehi pian. Nyaman bila kawin bila hendak bemadihinan. Marah kai pian kadek bebeyeren. Asal ngini syaratnya nang diambil lagi saikung panerbangan. Lalu tak lupa kami mana rusakan anang ngaran buhen kami mangai buhen pahapsian. Bujur tupang kami jangan dikira kami kadede nang dewian. Nang istilah kata kami kade pangangguran. Ini kawan ulun inya
nang buhan hapsi cuman lulus sarjana sudah nang nih pegawai bang lamun ini hadir inya masih kuliah ulun mengisahakan kalau nang di ujung sudah jadi BPD ulun memadahakan kalau ngini ucul di rumah beget duhen hayam kalau ngini usti inya palang sirang kalau ngini wahyu jadi nang guru isdi ulun memadahakan bujur kayak ngini utaknya saling pintaran jadi lawan pian ulun main puakan awaknya aja halus cuman pasti kenal barang jadi lawan pian ulun main puakan ngito ada acil nang bak kacamata berdiri nang di belakang jadi lawan pian ulun memantunakan ada sarpang nyaman yunai makan durian bila nyaman makan buai tinggal kulitnya pian bak kacamata mahirip nisa sabian cuman nisa sabian hari ini persituha ada sarpang nyaman di memakan mangga nyaman jual lagi itu memakan kanas kita pulang terfokus acil bak kacamata sakilas cilai pintas pian nang ini bungas kalau tak lupa ulun menarusakan lamun pian marayo dililiat keadaan jelas mangai sidin sudah belekian jadi kami belencut haja bemadihinan jadi nang amang-amang mangai banyak berdiri di situ aja uhan jadi amun dilihat paman di bawah esam ada di jua nang bebeju hirak toyat nang berdiri rambutnya pina kuning kayaknya bepirang jadi nang lawan pian dasar gegeh potongan lalu nang tak lupa juga ada Pak Haji nang sidin beingkut tangan mangai kadehen kalau dilihat-lihat dasar nang gegeh pian ditambah hari ini pakai baju sasirangan jadi lawan Pak Haji berataan kita doakan mudahan tahun ini pian bebini pulang bebini pulang awan jadi Pak Haji tadi didoakan ujar tadi pian mudahan bebini pulang kamu sidin bebini kayaknya di sidin kade pacang tahan jadi dilihat moha pinanya sudah katohaan jadi dalam hati sidin main puakan amun ujar sidin aku bebini pulang sajam 5 menit mangai pasti ai tahan sekali nyapang sajam hanyar mah hidupi berang jadi Pak Haji kami mendoakan daripada kita berdoa sidin bebini pulang baik nang hari ini ulun mendoakan lawan to Pak Haji mudahan pian jie sehat hari-hari dimana begena pian selalu dilindungi lawan juga pian dilancarkan rajeki pian tiap hari jie itu rajeki sain tambah lagi sehingga kaina pian 2 kali naik haji jadi dilihat-lihat kayaknya Mang Pak Haji duit hendak membeli karena tadi dumpit sudah nang maong kaya walau harga 10 kami senang hati nang istilah kata menahan kami lapar sebelum makanan lagi lalu lawan pian nang baraka sini kalau dilihat-lihat sidinnya mangai gegeh lagi jadi nang lawan pian kami doakan lagi mudahan Pak Haji sehat setiap hari mudahan Bang Pian dilancarkan rajeki mudahan Bang Pian kawa pulang naik haji mudahan salamatan hidup sampai mati alah sampai mati jadi pangkulon pulang melanjutakan kami kilai tak oleh 10 saorang kalau lawan amang nang
di bawah esam. Kayak apa haber pian, mungkin nang haji tadi mama nasi pian. Lalu tak lupa kami mau ucapkan tak dapat nih 10 asa ai sudah hampir sedikit betis gelitiran. Lalu nang tak lupa ulun ucapkan kepada ibu bapak di sini beretaan. Jadi nang lawan pian tadi lawan pengantin sudah kalau kita doakan kita pulang berdoa tempulu betemuan mudahan beretaan kita para rezekian. Rezeki nang sulit mudahan dimudahkan, rezeki sedikit mudahan dibanyakan, nang dalam parut bumi mudahan dikeluarkan, nang masih di langit mudahan diturunkan. Lalu tuh mudahan rezeki kita deres kaina kayak hujan. Kita pulang terfokus lawan di acil nang bebeju hirang idin gitu di nang sidin berdiri di muka Palaminan. Kalau dilihat-lihat sidinnya mangai betianan. Lalu tak lupa ulun main puakan tapi nang tupinanya sidin kada betianan cuman nang ipik aja awak kagak kenalan. Jadi pang ulun pulang melanjutakan melihat di acil awak sing genalan. Dasar bubuhan sini pian lihat di haja kenal sampai retaan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan BRT buhan sini makmur sampai retaan. Mudahan buhan biar selalu disehatkan. Jadi belanjut kami bermadihinan lihat di acil bedangkak saurangan. Bila bedangkak ulun mama dehi pian jangan cilai pian tertuju lawan kami kasini sarumbungan. Jadi nang lawan pian sakadar main puakan pabilanya bedangkak jangan kada asaan. Untung pian saruan memakai lapisan dalam lapisan dalam jadi bang acil ulun mama dehatan lihat di sidin bekipas di nang kapanasan bilanya kajlai pian hendak nang kadelepa ulun mama dehakan pian tunti kasini ulun mangipasiakan. Lalu tak lupa ulun lanjutakan jadi nang lawan ibu nang ada di hadapan kami nang lawan pian hanya begegayaan masalah tadi pian itu parut betianan sekalinya libu pian kada betianan kikira mangai sidin imbeh malahirakan nang ini parut pian ujar orang kurang bebetan. Jadi terima kasih cilai hari ini ada sidin sudah menambahi jadi nang lawan acil ulun maliati tuyat ada duitnya masih belum habis lagi karena bangsa puting mangai sidin sisai jadi lawan acil bila hendak memberi habis akan duit tadi. Lalu nang tak lupa kami menarusakan kira 10 itu pacang bulik bulen JN. Lalu wan pian kami doakan mudahan cilai pian sehat setiap hari. Mudahan amas pian hibak 10 jengi. Lalu amas pian makin hari tambah lagi. Kaina amas banyak behipil kaki gigi kaki gigi jadi belanjut kita bermadihinan terima kasih banyak cilailah lawan pian imbah pian memberi cilai nang ini lapar asa kada karasaan. Lalu tak lupa kami menarusakan jadi nang minta rela minta maaf beretaan mudahan bepa di situ buhan pian mudahan beretaan buhan pian para rezekian apa usaha pian diberikan keberkahan mudahan ibu-ibu juga sehat setiap hari mudahan buhan pian
pian selalu disayang laki. Amin. Nyaman laki pian kada sampai bebine. Sampai bebine. Jadi wan ading kakak mama dahakan di itu adingnya nanang baju hirang di inya berdiri bepanas saikungan jadi nang lawan pian kakak mama dahakan muninya dingai kawa benaung dulu pian kaina dingai pian ulan mama dahakan kaina awak pian hirang nang kaya amang. Lalu tak lupa kami mana rusakan ujar pian benaung amang maliat kasihan lamun talo lawas dingai bepanas pian ujar nang kalau pina hirang awak kaya amang. Anak kaya amang lalu nang tak lupa kami mana rusakan mungkin kami matihin sadangai sudah bertahan salah lawan hilap bertaan dimaafkan kami nang imbah ini hendak meminta izin baik buai nang makanan lalu hendak besatop kami hendak bertahan mangai membawa pantun sebagai panutupan bila inya ada jarum tunang patah jangan jelai disimpan itu kada lempati bila jelai kami ada nang tak salah jangan pian menyimpan jelai di dalam hati jadi bang kami minta rela bertahan mungkin kami madihin satu mat lagi bertahan jadi lawan pian nang mana kaina bulik kami doakan mudahan pian di jalan salamatan bertahan kaina bila bulik hajat dikabulakan nang mana hajat pian nang belum betianan mudahan bang cepat buhan pian betianan nang mana nang bujang mudahan tu jodohnya lakas mendapatkan nang ada tahu tak mudahan hutang pian bertahan lakas punahan nang mana nang gering mudahan disehatakan dunia ke akhirat kita diselamatkan lalu terakhir kami mau ucapkan semua assalamualaikum minta rela bertahan ilahi kami bersatu satu mat bertahan